Masantos siya kabusanit si kayo ugugaw natin niya agaw araw lang tayo parad kumadwan quarter sa ititulo to mental multiplications numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Ready kila mga ugugaw? Galila! Para sa ating melts, it visualizes multiplications of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Ang ating melts code ay m2ns-2, h-41.1, at m2ns-2, 42.1. Siya manaya sa mga bangat yo Zinaida Isuriano para sa akin agaw. Natan niya agaw, araw lang tayo sa pan-multiply, usa na ba sa isip? O diba mga ugugaw masasanting manaaralan? Para sa igit mo tayo, Jed pa kasamputan na aralan, sari ugugawat, ang taon sa multiplication na numero sakay hanggang sang plura by 2, 3, 4, 5, tan makamultiply at tampol at 2, 3, 4, 5, yasay usaran at dugan estratehiya. Wala tayo natanad pangipanunot di inaral. Anton properties unso sublay yung multiplication equation. Iba gano identity, zero, o commutative at manuntungwok na bilang. Ready kila mga ugugaw? 1 times 2 equals 2. Mampili tayo iba sarayan properties. Identity, zero, o commutative. Sa idugan ubat, it's identity. Very good. Mahusay. Sa iyong tumbok, 4 times 0 equals 0. Anto kasi sudugan properties, identity, 0 o commutative. Sa idugan ubat, 0. Check! Sa iyong sublay, 2 times 3 is equal to 3 times 2. Identity, 0 o commutative. Sa idugan ubat, commutative. Very good! Sa iyong tumbok, 7 times 1 is equal to 7. Mampili kayo at identity, 0 o commutative. Sa idugan ubat, identity! Tama! Ang galing-galing! Sa iyong tumbok, 4 times 2 is equal to 2 times 4. Anto kasi sa properties to, identity, 0, or commutative. Sa idugan ubat, commutative. Check! Dugan tayo ubat yo. Marundunong kayo ugugaw sarasarag yun na imustra so nangduruman properties o multiplication tal na iusar yun anto ka man na sitwasyon. Very good kids! Ulan tayo natanad sa may litrato. Si Lito, walay ananang to ya sampluran mas ya atakata kat kahon ud lulag na pandemic. Ang tidugan gawaan ng Lito. Anto'y dugan gawan kasi ng Lito, mga ugugaw. Ayos ang tansarag nin ipusat. Very good. Ayos ang sutan mas, yaka para na madalitrato ang liksab. Ipanang nang so addition equation, usaran so saraya na mask. 2
plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 10. Kaya may tatawagan tayon addition sentence. Ipananang tayo natin sa multiplication equation. Usaran tayo raya may mask. Pigaran grupo sunananang nangyo. Limaran grupo. Pigari karga na mas ug kada grupo. Tuwaran mask. Pigaran amin sumas. 10 mask. Paano to'y pangisulat na multiplication sentence? 5 times 2 equals 10. Say gabay ton ibaga, limaran beses, ya paulit-ulit, ya pinaniba, so numero, ya dwara. Sa iba't o product, to may 5 times 2 at pareha sa 10. Usa rin sumanuntumbo yung multiplication table. Table 2. 0 times 2 is 0. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 3 times 2 equals 6. 4 times 2 equals 8. 5 times 2 equals 10. 6 times 2 equals 12. 7 times 2 equals 14. 8 times 2 equals 16. 9 times 2 equals 18. 10 times 2 is 20. Table 3. 0 times 3 equals 0. 1 times 3 equals 3. 2 times 3 equals 6. 3 times 3 equals 9. 4 times 3 equals 12. 5 times 3 equals 15. 6 times 3 equals 18. 7 times 3 equals 21. 8 times 3 equals 24. 9 times 3 equals 27. 10 times 3 equals 30. Table 4. 0 times 4 equals 0. 1 times 4 equals 4. 2 times 4 equals 8. 3 times 4 equals 12. 4 times 4 equals 16. 5 times 4 equals 20. 6 times 4 equals 24. 7 times 4 equals 28. 8 times 4 equals 32. 9 times 4 equals 36. 10 times 4 equals 40. Table 5. 0 times 5 equals 0. 1 times 5 equals 5. 2 times 5 equals 10. 3 times 5 equals 15. 4 times 5 equals 20. 5 times 5 equals 25. 6 times 5 equals 30. 7 times 5 equals 35. 8 times 5 equals 40. 9 times 5 equals 45. 10 times 5 equals 50. Table 10. 0 times 10 equals 0. 1 times 10 equals 10. 2 times 10 equals 20. 3 times 10 equals 30. 4 times 10 equals 40. 5 times 10 equals 50. 6 times 10 equals 60. 7 times 10 equals 70. 8 times 10 equals 80. 9 times 10 equals 90. 10 times 10 equals 100. Say panmultiply na numero, usaran labat sa utot, say usaran tayo say manuntumbok na multiplication table. Aya, so dapat na ipatlo, tapan ma-plus kayong unabat at multiplication. Wala tayo natanad pangipanagnog inaral. Kumpleto sa multiplication table 4. Isulat subat at papel.
0 times 4 is 0. 1 times 4 is 4. 2 times 4 is 8. 3 times 4 is 12. 4 times 4 is 16. Pangika na. Sulat ang sagutan ng papel sa product. Usa rin sa counting by multiples. Halimbawa, 4 times 7. Counting by multiples, 7, 14, 21, and 28. The product of sa ubat is 28. Number 1, 8 times 5. Counting by multiples, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Say product to ubat, 40. Sa untumbo, 6 times 7. Antay counting by multiples to 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Say product, 42. Paano makapanmultiply yung ma-plus usar labat sa isip? Importante ng taan sa usar yung skip counting. Tan, akapatlet dapat sa multiplication table tapen ma-plus yung unabat at multiplication. Pangika na ad maunya gawa. Antoy impanangnang na ugali ng lito at sa impanayos to na mas. Kauksuyan tan kalinisan at kaliber-liber. Para sa pansubok at inaral, i-multiply so manuntumbok usaran labat so sariling yanunot, isulat so dugan product at papel. Walay 30 seconds show na ibatan niya'y gagawaan. Nayari kini grade 2 sara-saragilan ang batan so pan-multiply at manuntubok na numero usar labat so isip. Para sa'y gawa ang nadabong. Siya'y tutumbukan niya ubat. Saray referensya. Kumun uguga walay na aralan yung sayan video tapan makapan-multiply kayo usaran nyo labat sununod. Mas ma-plus tan duga tan na alam no kabisado yo sa multiplication table tan antayo sa man skip counting. Salamat tan mananang ng tila lalamot. Bye!